umuntu omnyama singumuntu omnyama simnye siphefumula lo moya munye igazi linye ilanga linye bangasho ngenhlangano enamandla ngoba bafunda okuningi saje kakhulu umkhulu ikontrolwa kanjani iranwa kanjani bathatha ukudla baye kukuphi yabona bakusebenzise emazweni abo injani ya isizwe sizizwe lapho futhi khulisa izizwe kubuyiswe ke ngoku isimbo xa khuliswa izizwe ke ngoku kubuyiswa izimbo ke ngoku kubuyelwa embo kumvo ukuba umuntu uye wayofika phi kwindawo enengcambu zakhe apho inkaba yakhe yaqhushekwa khona amaphupha yabuya xa uthe walala apho umoya wabantu abadala babelogazi bakufutshane nalo ngoku sizama ukubumba akuliwa akuthwani ndiyabulela South Africans niqhube urhulumente ndathemba naye uya kudlala indima yakhe okay kunalo kumele solusalo gogo lo uthi abantu my friends labo my friend wabiza my friend my friend not my friend hey my friend so my friend bona abana ngqondo my friend yeah ngoba my friend ikukuli into ababenzela yona ingenziwa nami kumini engenziwa nangamashop wala ekhaya labo Shoprite yokuthi babe nokutya inyanga ingakapheli ngoba le mali grant incane ayonile into eziningi so inyanga yokuthi alase lapho my friend uyamnikeza ukuthi noma sekakoloda yabona isikolo bezesikolodo yabona ukuthi kanti lando into engazange yahlelo ukuthi labo gogo bazaphila kanjani masixoxa nabantu banozakuza bakubala nkubo izwa my friend injalo mkhulu so bani uzavolunteer just very shop abogogo yangisabona shabe besenza my friend baza bane account isibuyisela yaqhikila inkqubo yoba before kuthiwe kubekwa usuku loba abantu babe mabahambe babekwa amagama hamba kwere ngwesa nguri sibabeka ngamagama amaninzi abantu abamnyama abantu akwethu okazi niyayazi njengoba nibaphatha ngolo hlobo nani niyabhakalela ukuba anikwazi ukuchitha ngoko masiqhubeni senzeni njalo into eyenzekayo mkhuluwa eSandton eGauteng and endawo zalapha eGauteng azikho kwicala labantu kuthiwa linamalokishi line-RDPs linemikhukhu isheks into ezinjalo apho kuphila abantu abaninzi abamnyama apho kumhlambe singathi ongantweni othina ke nje kanjalo khoqo ayijiki abantu nyani abaphila okucinezeleka xa kuthiwa kuyakhalwa ke ngoku sikhala ngoba hayi man asikwazi ngokuba sifumane imisebenzi singabantwana base-South Africa asikwazi ukuthi sithola amathuba ukuba siqhube inantsika ama-businesses asikwazi uzimanyana ento ziyavaleleka xa une-ID umuntu bayathanda bayajekela my friend why bengenza amabhizinisi bayajekela bayathanda kanti abazi kucinezelwa le ID once ube yi-South African ibe bayingxaki uzuzonde nawe uba waye ngibe yi-South African nami yabo mhlawumbi ngingabinayo nalo bed yabo cause ngoku uvalelekile once ube yi-South African ucinezeleka kakhulu apha e-South Africa yinto abayenzayo yinto emele itshintshe enye yezinto ekumele zitshintshe cause ufika emafemini akho South Africans kuthiwa zisebenza imisebenzi e-right nakhona wayinala ID ikhona ukucinezela kozokufumana noba kunjani noba kodwa ukwenzela ukhawuleze uhambe pha ufuneki size kwindawo esihlala kuzo indawo esihlala kuzo umuntu ogadiweyo umuntu wase-South Africa
and then umuntu wase-South Africa uziwayele indawo yakhe njengangoku sizama ucoca silungise le South Africa. Umuntu ongenangxaki, umuntu olindwendwe wenzana kanjani emva kokwabe nenkani angafuni umamela xa kulungiswa kuba kaloku ukutya kuyenyuka, iintoni ziyenyuka, abantwana bayakhula, izinto ziyezidura ngapha. Abanye bathini abantu laba mabafikile kwanto-1 efemini bafakana bodwa bayalandana. Yini enzima senzela ngento abayenzayo but ithi ngathi manje asindawo yethu but silinda bona benza izinto uyabona nje sikhale after thina why umuntu wase-South Africa makangenile engakwazi ukufaka omunye waselokishini wasefemelini yakhe ula muntu uyahasi bona bafika but ashasi bayisebenzisa bayafuna bona. Yiyo kanye la unity idingekayo, yiyo kanye mkhulu la unity idingekayo. Yabona ndiyawapasisa la madoda nathi ashare nezinye izikills. Yiloo nto kunzima uthi hayi hambani because abantu akwethu abanye abazalelwa apha, abanye yabona sibe nabo kwizikolo nakwintoni zininzi, sifundisana onzov ubonye abenye out hayi onzov hayi bayasebenza qha ngoku makuthiweni kulungiswe nje la maphepha mkhulu. Xa sinophendula la nkqubo ndiyathemba nam ndisekuloo meko sa-researcha idinga ke ezo solutions mhlawumbi zingakhe sizwe oba abanganeTikTok bangazama ukunceda la why thina singakwazi ukuyidala bona bangene one bayafakana bayakhulisana isere-student bazawungena bonke isepeni bazawungena bonke nje but thina sizosimnyama sana izansi asikwenzi. Kaloku kumnandi xa omnye ecela konye, andiyazi laa nto sesayenza iculture yenza iculture ngoba endaweni yoba unalo ithuba loba ungamnika ihlobo loba azenzele, uxolela uba umane umpha and then ke ngoku emva koko kuza amagama ngala siwakhalimelayo nangoku xa kuthiwa makubuyelwe kumanye amazwe kuyolungiswa la mazwe mawalunge wona mawalunge. Umane umnikeza isapho ukumnikeza into okuyibhidifisha aladifisha emanzini enje uba makamane buya yabona laa nto asakhani asakhanini ahlumba nini minutes ukwazi usemthurani sika ukuthi 25 rand suka ku-18 rand 20 rand nje akhuluma nobhodokwana but thina ukuthi besisele sisoda but siyabona senzani nje siyaphixana le nto sizibuza yona uba sizawukwazi na, umbuzo khoyo lo uba sizawukwazi na thina ukuza namacebo namaqhetseba othi sakhe sibumbane isizwe esizawukwazi uba senze kuthuma amathuba emisebenzi, amabhizinesi, izinto ezinje, ukwenzela uba okay khona izandla bakhona iSouth Africa ifundile izikolo kwicala lesikolo hayi andiqondi uba ikhona into enohluleka military law judiciary ngathi ingxaki phaa kulaa constitution nakhona singatsho nakhona ikabili sometimes ngingaba kungebuya ufundela ukusebenza, ufundela ukuba yilona, ufundela ucabanga uzokutshintsha izinto kodwa sometimes umuntu afundela ukuba sefemini wayawayo angafuni ukuba nefemini ndiyakuvala afundele angafuni ukuba yiloya ezimele, afundele uqashwa abe yiloya kahamba ngidule kabane bona afuna ukuba that independent lezinye into nje lesiyisibela futhi South Africans. Ndingatsho nothi ubunqenerha bukhona
kuba ubuhlakani buninzi. Ama-plans ayaphuma yabo, kube nzima ukwenza. Umuntu kunzima ukuphakama phaa ebhedini, kunzima ukuphakama kuloo ndawo akuyo ayothesta laa nto, and ayikho into ezawuthi izenzekele engenziwanga. Yawo uba hayi ndineminqweno mhlawumbi kuzintlahla, uThixo ke uyaphendula. Ungayenzanga okanye uyizame loo nto, andiqondi uba izawukwenzeka kuba umdali zizandla. Yonke into phezu kwalo mhlaba yadalwa zizandla. Wena wenziwa, kodwa ebonakalayo yenziwa zizandla. Ngoku xa ungazuthemba izandla